Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: Bada'al islamu g'ariban va sayaudu kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi. Avvalgi boshlanganida g'ariblarga jannat bo'lsin. G'ariblar, 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 g'ariblardur din sabablik yurt makonidan ayrılgan. G'ariblardur haq yo'lda ko'p aziyatlarni tortgan. Yer so'raysan yo'ling nimadur, shunchalik muhim bo'lgan. Aytar biz Alloh qo'shuni, yo'limiz yo'ldur jihad. G'ariblar, 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 g'ariblardur mol jini bilan hijrat jihad qilgan. G'ariblardur tog'ut zulmida ahli farzandi qolgan. G'ariblardur bir qo'lda Qur'on va bir qo'lida Qur'on. Toifatul mansub bo'lib haq yo'lda turgan sabat. G'ariblar, 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 g'ariblar. Rasul sallallohu alayhi va sallam bizning bir hadisda jannatga birinchi bo'lib kiradiganlarni bayon qilgan vaqtda g'arib muhojirlar dedi birodarlar. Yamutuna va hajatuhum fi qulubihim. Buna vafot etdilar. Hojatlar qalblarida qolib qoladi. Nurg'unlarning hojatlari ado bo'lmaydi birodarlar. Mana mushul jannatga birinchi bo'lib kiradiganlar. Xush bisharat bilan. Her bir baskan kadimimizden, tatkan, egeçliğimizden, yetken musibetlerden, korkuncu'nun biradırlar. Gırıplıkның bütün ecrini Allah'ın kütümüz biradırlar. Her birisi Allah'ın ecri kütümler. Her birisi Allah'ın ecrini tıkılanlı biradırlar. Bizim taşlaşımız Allah için. Gırıp bulup yürüyüşümüz Allah için. Allah subhanahu wa ta'ala her bir karındaşını yüzünün dilinin gımini yediğen, ümmetin gımini yediğen kişiler kılıp kalıp biradırlar. Bu Allah'ın nimeti biradırlar. Bu nimetke Allah'a şükür etçi gerek biradırlar. G'ariblar, 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 g'ariblardur haq so'zlash bilan zindonlarda yotgan. G'ariblardur unutilgan sunnatlarni qo'g'dayotgan. G'ariblardur dini uchun kafirga jihad açkan. Bu yolda o beridu can, lekin o daim hayat. G'ariblar, 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 g'ariblardur din sabablik yurt makonidan ayrılgan. G'ariblardur haq yo'lda ko'p aziyatlarni tortgan. Yer so'raysan yo'ling nimadur, shunchalik muhim bo'lgan. Aytar biz Alloh qo'shuni, yo'limiz yo'ldur jihad. G'ariblar, g'ariblar,